ri po an le clear tu dom tak tak te in savain chibai ule voin chu hei pathian zara hun rem chang om le thei sha ma Hero Maverick 440 kha test drive touring kang kal le a rem chang thei to tura ngai la kan pan me ka hei tuna dar thum le minute somnga paruk 356 ania sota moi hero bongko na amun gan thlen huna kanin hule don ya okay dân về moi hero on thling le don ta so lo om le takul mai an ni hi do ran nu an fel ra le customer care an petra Maverick 440 chú ôm tổ sam cần bị xẻ Maverick kha à thấy tụi em test ride kha in rini khan hey chú scooty side cover ta hi này hi Maverick chứ Harley ai khan asit kha anh nhiều thế ta 803 ninga shia nal la taka nal ni hi cái này control panel hết tạo han button sẽ nghe mà gì khát chú ôm về là quá chú nên chú ngã xí thấy bộ Harley ai han ni em set tắc chú em tỷ về chuan account clearance lệ thung in Harley ai han 5mm lai khan sang về lệ thung test drive to na USB port ma kong clear được ri po an le kong khat chuak ta ni Maverick 440 chu riding position po anuam view tuna gear indicator third gear ka oma khalafan nuam ve va ha dam ve a chak phien le ha motor la hi an lo tam ve mai si chuan hei hi ni kum vel khan an launch ni nga hria ni lo chuan tung kum ani Mizoram chu mani deuh lok tak tak khan lo thlenga March ni ruk ni taing ka hria lo thlen ha hemi Maverick 440 hi chuan ama hi 440cc nia single cylinder air plus oil cooled ania chuan Atlas tela chu a si hle mai sleeper assist las ve thlap boka han tlan pui deuh du pon tlan pui ve thei reuh don hle ni number la nei lo ania
kan khal thui le ta chung lo nga helai thleng bak lo chu tai ngai tra nga bas kan ha tlan le man chi chi a akat po hei po tam le chuan a tok vel te po din pai ngan soi anga a maximum power tire size nge a tire ron ken hi ti te po kan soi anga an den ve chak thai clear lại nhé first gear tụi thu chút sám về đấy lẽ mày công si ra din pain aspects vel kan soyanga hey ko pui chunga tlan det na pona ji don komo 20 hi a tho a 440cc ni na la ya hen a ji ra le mai tlan pui nuam ari thi chu le lama rong ran a te nuama chuan a si thi a dup nuama thuta nuam ka te soi le soi nu 55 kan ya chuan a food pack om na te ka du tok ase harley kha a nun dan kha ka du tok chi zo ka hei chu tlemin harley kha na pa set zogin ka ke traffic jam po a thok nuama chuan nghe khá mi a petrol hệ zong hi 35 km/l ni CB 300 te hau ne an claim kha ain ang deuh reng mai a mileage se hi aron that mel fiau ka tia chuanin vai pai na highway a test drive ka en hachun a test drive tu pa kha ke ji som ko pali ne ta ni tran meng hey a kual so lo chi chi a ma se ka ta tam kong pui ha fa bo soi chun zom le la vai pa kha ke ji som ko pali ne highway a test khan a top speed kha 156 khat lok phatla ta ai jang phei chuan ai sang khat lok phaton ti kha hriat renga cruiser a chun tok du tak chuni chuan hey riding position hi in muang hian kan thut dan hi tok chi ka ti mai nung jang du le kun deuh thea straight em po ani chung lawa chuan hemi astia handlebar dan te atok katia chuan kongsira din na tu so lai spot ngai poka han tile lo khang hey that ki ban a bullet tho a sporty tho ve boka a zira ule ni hey kan de te thea fourth gear pon thai 70 vela buai nó này ấy là in công nghi là chuan là pota le fifth gear fifth gear te mina suve drop sixth gear sixth gear chuan 30 vela chuan suve deuh ni chuan công si ra hian review kan nang tuna in muang khan ama hi 6 speed gearbox ania oi bike tharo fan na thin ve cắt thi tẩm rượu lẽ mày motor nó anh cần tinh mèo thấy anh chiếng lúc RPM oma chuan odo nuaya
time fuel indicator chuan USB port hipo SOS om le bok hilaya khan scan tur ni ta ni khami SOS man dang kha highway vela boina kan tok deuh amoni signal om lo na po khan ni se hemi SOS kan me kha chuan phone lo keng lo pal po ni la hemi app sa number kan da khan message kha boina kan tok ti vel khan niang chu aron awa thona nga chuan chu kan chin an lo hriat theina tur khan ni ta ni chuan a chabi te en chiang ila hei hi ni chuan hilaya khan harliang han button swell kha om lawa ama hi navigation assist kha chu om ve ta soisu ang po chu ni se malam tang kan thirang projector le LED ni Hero ho logo H kha hi om ta chuan headlight hi kan en theng em he chu a headlight a eng ha le Harley lo ang deuh lek khan chuan Hero ti logo side glass a oma aspects soitam tumila ma hi dual channel ABS and ye Brembo Vibri mga chuan akema hian MRF tire inge zipper F Y2 mga chuan a size 110 by 70 rim 70 na ni ta ni chuan akenung en le lokila a tire nunga hian inge aman hi steel brace steel brace XO ni om tak amang ta chu 150 amang phatlat the chu 60 rim si 70 na nia chuan tel po nal ro mase ka duain helai hi sei phei shet ka tia chuan sarika po nei thakop mai chuan Harley ai khan agang clearance si thazok tlata si thei niam si hian hei hi a tha ka ti na ne chuan aspect soi tram tum tai la a color zo ka tang soi than teng hei hi phantom black ani hmela chuan hei top model ni ta top model a khan connectivity bluetooth connectivity kha om ta chuan hei hi top model ti na chuan mid le base kha om bok ta mita hian fearless red le celestial blue om ta chung ho mid chin khan connectivity bluetooth connectivity kha akeng tel thei ta chuan base model hi Arctic white hi ni ta ni hei chuan akeng tel ve lawa chuan Enigma black le Phantom black hi top model adum hi top model aman pota over ni chuan engine hi single cylinder air oil cool single overhead cams 440cc ani ta chuan engine po muk tha air le oil cool kan ti to ha chuan Amex power hi 27.36 PS hi 6000 RPM up chu ka chuan a torque ve maximum torque ve thung chu 36 Newton meter hi 4000 RPM chuan a tanki a hian 13.5 liter lenga chuan 2 valve ani ta ni fuel injection chuan atlat hi multiplate wet type sleeper and assist khan ta chuan 6-speed gearbox aboti hi cruiser type ani chuan anuam hle a khalpo anuama chuan si thei thi 803mm Harley khan 2mm in ate sheta in
chuan a ground clearance hi 5mm in a sang le thung ta chuan a weight hi 187 kg ni chuan i Harley ang lo tak khan a fork hi a hmalam fork hi chu telescopic fork kama 43mm chuan a hnung suspension hi ano en le lok te hei hi Harley ne hai ein ang deuh thuakin ka hria hei chu hemi Maverick hin chuan 7-step adjustable twin shock amang ta ni chuan navigation assist sa oma apsa chuan tire size kan soi to a khang zong kha overall short test drive chuan ani khopui sporty ang deuh khal du tam pon sporty thaya long run du tam long run thaya engtinge all round he ni he bike hi chuan du khop lo na han soi tu ri wang thina I bike te a type te lo inang lo ti me a transport te cruiser te naked te adventure te ania an ma ni tla sa tun lai bike chu khau hi chu a thatlam pui veka chu wangin han soi sel em tu a hello hei pe chu sleeper assist slap ve thlap ple hal la ni zui kan da lut le to do nang khal anuam ka ti hle ni a si thei ko ka tu tok viau khal an nuam det tle ni moi hero an da lut le to USB port thale mai clear clear line khal an nuam ka ti hle ni Maverick te kha heti anga camera lan a hian ataka khan alo lang nal de sporty reu kha ti Harley kha chu hei cruiser over ka ti dewa englo Maverick ve thum kha chu cruiser dan te kha du tok dan chi ni 440cc lai khan ye han her deuh kha chuan petrol kha he deuh ti kha hriat ve reng mai a chu ni phap te se ti khan Maverick chu kan khal so ka ri nang ani lo se ti ve li la ha ka ri nang ani lo ti khan that na le that lo na lai om thaya ka ri nai na na la Harley ai khan a smooth wang tlemin a pot zuai shetemo chukati ani ti khan the video lo clear tu te ni so ai bye bye like subscribe comment